Nyuma yo kwiyongera kw'endwara hamwe n'obundi buremezi oburikuruga omu mikwatire mibi y'ebyokurya na munonga mu baana b'amashomero, eki kigemeserize aba Uganda National Bureau of Standards kutandika kuvugana n'abebembezi b'amashomero hamwe n'abakirikukwataho okutaha empenda okwekira abaase kurwanisibwa. Tugezaako kubagamba kiri nti embeera y'obudde yakyuka nnyo ennaku zino nti abantu akawunga ojja kwesanga obungo babunywedde ng'obugi ku makya ku kyemisana n'ali akawunga n'ekyeggulo n'ali akawunga kuba ku Monday paka ku Friday n'addiriramu n'ennaku ez'omu maaso awo. So kitegeeza nti singa wabanga waliwo obutundutundu obutono nnyo obulimu obunga ate nga bwa bulabe, oyo omuntu gy'akoma okubanga ali eba emmere y'emu, omukisa gw'okubanga afuna obuzibu buba gweyongedde. Abakugu mu kitongole kya Uganda National Bureau of Standards borekera emiringo ey'ebyokurya omu mashomero eine kutwazibwamu omuli okubiika, okuteeka hamwe n'okugura. Ebyo bwe baba babikebedde ng'era amasomero kakasa nti ebintu bye bagula birina akabonero ako, bagenda kubanga bataasa obulamu bw'abaana abali mu masomero era nga bataasa obulamu bw'abasomesa nabo abali emmere egulibwa ng'ebadde teri ku mutindo. Twegesa ngu hariho ebintu aha rrengo rutu rw'abeegesa bitukubaasa kukora. Ekyokubanza kureba ngu ebyokurya bitwaza kureeta byaba biine stamp ninga shorogo eya UNBS ekikoreka ngu ekyo ekitwaza kureeta omu ishomero abakugu abaine obushoborozi obw'okucekinga standards z'ebyokurya bakitiireho stamp ngu kibaase kwikirizibwa omu ishomero. Abakuru okuruga omu kitongole ky'ebyobwegyese bono bagira ngu beteekateekire kukwatanisa na UNBS n'ekigendererwa ky'okuhwera amagara g'abeegi abarikushomera omu mashomero aga. Kateeka ngu twakwatanisa nk'abazaire, twakwatanisa nka gavumenti, UNBS naye kija na staff yaye karambara stores zitu nk'omu mashomero ati tukashanga ngu tubaasa kwihamu abaana abarije abatarikurwararwara abatarukwosha nomanya ngu ekyo nikitwita ignorance abantu abo twakumanga ebintu nikwe biri kweta kumanga omubazi oguyagura kufuuhira enyanya guriya ine ekikuza kukora omuntu orarya orugira ki ori nyanya hatuka orikurugaho wija wagaruka omu ishomero oinemu abashomesa, oinemu abateeki, oinemu abazaire nabo wagaruka wagamba nabo rero tukize omu baana abaturikushomesa buri izooba okabooreka ebintu ebiriho nibibaho abamwe tibarikubimanya. Emikwatire mibi y'ebyokurya neeretera byahinduka obutwa ekiri ekyakabi aha magara g'omuntu enshonga ahabw'enki ebyokurya biine kukwatwa n'obwecumi obw'ekika ky'ahaiguru. Gasha kwa Eli akiza.